Minod jatend piny Kenya Rachael Ruto nyodhialo chenro ma pidho yien e katuch ma Shikusa kaka yo mar medo kwan mar yiende manie pacho ka. Mama Rachael nojiwo jopiny mondo mi onywak lwedo e pidho yiende matimo maber e alworano, doyogi kendo ritogi makare, maneno ni yiende mosepidhi ok owang' kata oner. Notayo chenrono kuom tudruok kod jotelo kod jokanyo makedo ne ber mar alwora e chenro mar reso bungu ma Kakamega kod alwora mare. Minod jatend piny Kenya noero bende osebedo kajiwo chenro mar pidho yiende mar chopo lek ma sirikal mageto pidho yiende bilion 15 kachopo higa 2023. Wamama wetu na watu wetu wamekubaliwa ya kwamba wanaweza kupanda mahindi na maharagwe kwa forest. Hapo nyuma ilikuwa imesemekana wapande viazi, waru. Na sisi watu wa Kakamega hatujazoea waru. Kwa hivyo leo tuko na furaha kabisa. Mimi nikiwa mkaaji wa hapa Kakamega, hizo 100 acres ambazo mama madapt, I want to assure you that under the leadership of Kenya Water Towers, I will make sure and I will ensure that at least we plant close to 300,000 trees for you, mama. Sisi hatuja kuja kuchukua msitu wenu. Hatuja kuja kuchukua msitu wenu, bali tumekuja kuchangia ile kazi ambayo tunafanya. Kama vile mmesikia, mimi nimezaliwa hapa Nikuyani, na watu wa Kiingereza wanasema charity begins at home. Kwa hivyo tumekuja kusema kwamba tuweze kusaidiana, na asante sana KFS kwa ajili ya hiyo mambo ya kusema kwamba watu wetu kina mama haswa wanaweza kwenda katika misitu na kupanda mahindi na kupanda maharagwe. Because of the adoption, we are going to rapidly reforest 500 acres courtesy of the First Lady. As you know, with these 500 acres, there is the carbon market. Please adopt the principle of carbon trading because of your big office and your big name and the big name of your husband. You talk to the big polluters of the world. The big polluters of the world in the US, in the UK, in Dubai, wherever they are, Japan, China. Talk to them so that watusaidia kutoa kina mama kwa msitu, watupatie free cooking gas. Mana kamano lek mar piny owacho